One of the most amazing moments in the Gospel of John Jeden z najprekvapivejších momentov v Jánovom evanjeliu is when in the middle of a very solemn meal, Jesus gets up je, keď uprostred veľmi slávnostného jedla Ježiš vstane, he takes off his robe. zvlečie si vrchné rucho. Under the robe there was what they call a tunic, which was rather like a long shirt. A pod týmto vrchným odevom mali tuniku, to bola taká dlhá sukňa, taký dlhý šat. I imagine the disciples, as they saw Jesus stand up, take off his clothes, get a basin and put water in the basin. A predstavte si učeníkov, ktorí videli, ako Ježiš vyzliekol svoje vrchné rucho, zobral si lavor s vodou, nádobu a začal liať vodu. Must have said to themselves, what's he doing? Si mysleli, čo robí? Jesus is always surprising. Ježiš stále prekvapuje. And he's always surprising us. A stále prekvapuje aj nás. Because he has a vision of the world and of society and of each one of us. Lebo on má víziu o svete, o spoločnosti, aj o každom jednom z nás. Which we have difficulty in accepting. Ktorú máme ťažkosti prijať. We are so conditioned by culture. Sme tak veľmi ovplyvnení a podmienení svojou kultúrou. By the media. Médiami. By what people might think of us. Tým, čo by si ľudia mohli o nás myslieť. That we have difficulty understanding the gospel vision. Že máme ťažkosti chápať víziu evanjelia. Having put water in the basin, Jesus comes and starts to wash the feet of his disciples. Keď Ježiš nalial vodu do nádoby, začal umývať nohy svojim učeníkom. Peter reacts. Peter reaguje. What? You wash my feet? Čo? Ty mi chceš umývať nohy? You can't understand now, but later you will understand. Teraz to nechápeš, ale neskôr pochopíš. No, you will never wash my feet. Nie, ty mi nikdy neumýješ nohy. That is clear. To je úplne jasné. You see, Peter has a vision of society which is like a pyramid. Viete, Peter hľadel na spoločnosť ako na takú pyramídu. On the top is the powerful one, the privileged one. Na vrchu je ten najmocnejší, ten najprivilegovanejší. People must be slaves to that one and wash his or her feet. Ľudia musia byť pod ním ako jeho otroci a musia mu umývať nohy. But never should the one on top come and wash the feet of those who are below. Ale nikdy by ten, čo je na vrchu, nemal umývať nohy tým, čo sú pod ním. That is the vision we all have of any human grouping and any society. A toto je pohľad, ktorý máme my všetci na každú ľudskú spoločnosť, na každú ľudskú skupinu. Jesus has shown himself to be strong, to be powerful, to be the Messiah and to do miracles. Ježiš sa ukázal ako mocný, ako silný, ako Mesiáš, ako ten, čo koná zázraky. Peter is prepared to wash his feet. A Peter bol pripravený umývať jeho nohy. But he's not prepared that Jesus wash his feet. Ale nebol pripravený na to, aby Ježiš umýval jeho nohy. He cannot understand the gospel message. On nedokáže pochopiť posolstvo evanjelia. Do we believe really that people with disabilities are important and that they have an important role to play in the church? Sme ochotní a pripravení uveriť, že ľudia s postihnutím majú úlohu, ktorú majú hrať vo svete aj v cirkvi a že sú dôležití pre svet aj pre cirkev? Jesus turns things upside down. Ježiš prevracia veci z vrchu na spodok. It's not a question of power, it's a question of love and togetherness. A nie je to otázka moci, je to otázka lásky a spolupatričnosti.
Jesus has come to transform the pyramid into a body. Ježiš prišiel premeniť pyramídu na telo. The pyramid is that situation where the powerful are at the top. Pyramída je situácia, pri ktorej tí najmocnejší sú na vrchu. And at the bottom, the so-called useless ones, the old, the sick, people with disabilities, slaves, and so on. A na spodku sú tí tzv. Neužitoční, starí, chorí, s postihnutím alebo zotročení. Jesus has come to transform that into a body. A Ježiš toto prišiel premeniť na telo. And every part of the body is important. A každá čiastka tela je dôležitá. The weakest parts of the body are indispensable to the body. Aj tie najslabšie časti tela sú nevyhnutne potrebné pre celé There are telo. not some that are better and others less good. Nie sú časti, ktoré by boli lepšie a tie druhé, ktoré by boli horšie. We are all children of God together. My všetci spolu sme Božími deťmi. So one can understand Peter. Takže človek toho Petra naozaj dokáže pochopiť. As we have difficulty understanding the gospel message. Rovnako ako my máme ťažkosti chápať posolstvo Evanjelia. No, you will never wash my feet. Nie, ty mi nikdy nebudeš umývať nohy. What is astonishing is the response of Jesus. A čo je prekvapivé, je tá Ježišova odpoveď. If I cannot wash your feet, you have no more part with me. Ak ti nemôžem umyť nohy, nebudeš mať viac so mnou podiel. And that means no more sharing, no more friendship. A to znamená už žiadne zdieľanie a žiadne priateľstvo. In clear language, if I cannot wash your feet, Jasnou rečou, ak ti nemôžem umyť nohy, there is the door. There is the door. tam sú dvere. You can leave. Môžeš odísť. I'm not obliging you to do anything. Ja ťa nenútim robiť nič. But if you want to understand the mystery of Jesus and the mystery of the Gospels, you must discover who is God. Ale ak chceš pochopiť tajomstvo Ježiša, ak chceš pochopiť tajomstvo Evanjelia, musíš objaviť, kto je Boh. We all have a vision of the powerful God. My všetci máme víziu mocného Boha. We have difficulty understanding the vulnerable and humble God. A máme ťažkosti chápať zraniteľného a slabého Boha. We are prepared maybe to love God if He's powerful. A pokorného Boha. Sme pripravení možno chápať a milovať Boha, keď je mocný. But maybe we're all a bit frightened of being loved by God. Ale možno všetci sme tak trošku vystrašení tým byť milovaní Bohom. If God loves me, does He take away my freedom? Keď ma Boh miluje, zoberie mi moju slobodu? Is there a struggle between my freedom and the freedom of God? Bude tu boj medzi mojou slobodou a Božou slobodou? Can we believe that the love of God brings us to freedom? Môžeme uveriť, že Božia láska nás privádza k slobode? The freedom to be ourselves, fully ourselves. K slobode byť sebou samým, úplne, naplno sebou samým. And not governed by fear of people and fear of the different. A nebyť ovládaný strachom z ľudí a strachom z odlišnosti. So Peter panics. Takže Peter upadá do paniky. They're not only my feet, my head and my hands. Tak, Pane, potom teda nie len nohy, ale aj hlavu, aj ruky. Peter is generous, Peter je veľkodušný, but he hasn't yet understood. ale ešte stále nepochopil. It's like when Jesus in the Gospel of Matthew said the Son of Man is going to suffer a great deal in the hands of the high priests and the scribes. Je to ako keď Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí, že Mesiáš bude trpieť mnohé od učeníkov a farizejov. And be put to death. Od zákonníkov a farizejov a bude odovzdaný na smrť. Peter takes him aside and says, God forbid.
A Peter si ho vtedy berie nabok a hovorí, Bože, nedopusť. That'll never happen to you. Toto sa ti nikdy nesmie stať. Implying, I'll protect you, don't be depressed, don't be pessimistic. A vlastne tým chce povedať, ja ťa ochránim, nebuď depresívny, nebuď pesimistický. There again, the answer of Jesus is surprising. A aj vtedy je Ježišova odpoveď prekvapivá. He says to Peter, get behind me, Satan. A Ježiš mu hovorí, choď za mňa, Satan. You're an obstacle to me. Si mi prekážkou. Your words are not the words of God, but the words of human beings. Tvoje slova nie sú slovami Božími, ale slovami ľudskej bytosti. We are all very human. My všetci sme veľmi ľudskí. And we have difficulty enter into the vision of the Gospels. A máme ťažkosti vstúpiť do vízie, do pohľadu Evanjelia. Where the weakest have a place in an important place. Kde by sme mohli mať nejaké dôležité miesto. When Jesus is finished washing the feet, he puts on his clothes and he sits down and says, do you understand what I've done? A keď Ježiš už ukončil umývanie nôh, znova si obliekol to vrchné rúcho, sadol si a pýtal sa, pochopili ste, čo som urobil? You call me Lord and Master, and so I am. Voláte ma Pán a Majster, a tým aj som. If I, the Lord and Master, have washed your feet, Ak ja, Pán a Majster, Pán a Učiteľ, som umýval vám nohy, then you should wash each other's feet. tak aj vy si navzájom máte umývať nohy. I've done this as an example for you. Ja som to urobil pre vás ako príklad. It's the only time he says in the gospel, I've done this as an example for you. A toto je jediný krát, kedy v Evanjeliu hovorí, toto som vám urobil a dám za príklad. What I have done to you, you must do to each other. Čo som vám urobil, vy si musíte robiť navzájom. Truly, truly I say to you, Veru, veru, hovorím vám. the servant is not more important than the master. Služobník nie je dôležitejší ako učiteľ. The one who is sent is not more important than the one who sends. Ten, kto je poslaný, nie je dôležitý ako ten, kto ho vysiela. Knowing this, A keď vieme toto, blessed are you if you do it. ste požehnaní, ak to robíte. Jesus is saying that in his vision we are there to be servants one of another. Ježiš hovorí, že v jeho vízii, v jeho pohľade sme tu na to, aby sme si boli navzájom služobníkmi. We are not there to pretend I am better than you. Nie sme tu na to, aby sme predstierali, že ja som lepší ako ty. I know better than you. Ja to viem lepšie ako ty. It is not a question of power in the vision of Jesus. Ježišov pohľad nie je otázkou moci. Even the power to do good, Dokonca ani moci konať dobro. we are there for each other, to serve each other. Sme tu jeden pre druhého, aby sme si navzájom slúžili. I think when Jesus is washing the feet of his disciples, A myslím si, že keď Ježiš umýval nohy svojim učeníkom, calling them to trust in themselves. ich volal, aby dôverovali sebe navzájom. I find people who can believe in God, but they don't believe in themselves. Nachádzam ľudí, ktorí veria v Boha, ale neveria v seba samých. They trust maybe in God, but they don't trust themselves and the Spirit of God within them. Možno veria v Bohu, ale neveria sebe samým a Duchu Božiemu, ktorý je v nich. Jesus came to help us discover who we are, each one of us. Ježiš prišiel, aby nám pomohol objaviť, kto sme, a to každý jeden z nás. And that we are more precious and more beautiful than we dare believe. A že sme oveľa vzácnejší a oveľa krajší, než si trúfame uveriť. Jesus is calling us to stand up and assume responsibility of our mission. Ježiš od nás očakáva, aby sme sa postavili a prevzali zodpovednosť za svoje poslanie. Not pretending that we are a victim and accusing everybody and not thinking that we are better than others. A nie, aby sme predstierali, že sme obete a všetkých obviňovali a tvárili sa, že nie sme o nič lepší ako ostatní.
We must not stay in the state of victim or not stay in the thinking we are better. Nesmieme zostať v postoji obete, ani v myslení, že sme lepší ako tí druhí. We're all children of God, called to be together, to reveal to the world that love is stronger than hate. Sme Božie deti, povolaní byť spolu a odhalovať svetu, že láska je silnejšia ako nenávisť. I think I understood a bit what the washing of the feet meant when in our community we welcomed Eric. Myslím si, že som trochu pochopil, čo znamená toto umývanie nôh, keď sme v našej komunite privítali Erika. Eric was blind and he was deaf. Erik bol slepý a hluchý. A serious mental disability. Ťažko mentálne postihnutý. And I don't think I've met anyone with as much anguish and as much desire to die. A myslím, že som nikdy nestretol niekoho, kto by bol úzkostnejší a kto by mal väčšiu túžbu zomrieť. He was put in the psychiatric hospital at the age of 4. Vo veku 4 rokov ho dali na psychiatriu. And we met him when he was 16. A my sme ho dostali, keď mal 16. He had lived there for 12 years in a bad situation in the psychiatric hospital. A na tejto psychiatrii žil 12 rokov vo veľmi zlej situácii. He was frightened of people and frightened of himself. Bál sa ľudí a bál sa aj sám seba. And he wanted to die. A chcel zomrieť. The whole of the goal of L'Arche and Faith and Light. The goal of L'Arche and Faith and Light. Bál sa noci. Is to help people discover that they are precious. A to je celý cieľ archy je, že pomáhame ľuďom objaviť, že sú cenní, že sú dôležití. To help them discover that they are not bad people, but they are beautiful. A pomáhame im objaviť, že nie sú zlými ľuďmi, ale že sú nádherní. To help them be transformed from a broken image of themselves to a positive image. Pomôcť im pretvoriť ich narušený obraz o sebe samých na ten nádherný obraz o sebe. So when we welcomed Eric, it's to help him discover who he is and what his mission. Tak keď sme prijali Erika, tak sme mu chceli pomáhať objaviť, kto je a aké je jeho poslanie. That can take a lot of time. A toto môže byť náročné na čas, trvať dlhý čas. Particularly when somebody like Eric has been deeply wounded physically in his body and in his psyche. A zvlášť, keď niekto ako Erik bol hlboko zranený vo svojom tele, vo svojej psychike aj vo svojom duchu. But how to reveal to Eric that he is important? Ale ako odhaliť Erikovi, že je dôležitý? And it was mainly by the way we would give him his bath or feed him or dress him. A hlavne skrze to, ako ho kúpime, ako ho krmíme, ako ho obliekame. When I left the leadership of my community, I went to live with Eric. Keď som opustil vedenie komunity, tak som začal žiť s Erikom. So with others, I would give him his bath every morning. Takže spolu s ostatnými som ho ráno kúpal. And it was beautiful to see how his body would relax in the warm water. A bolo nádherné vidieť, ako sa jeho telo v teplej vode uvoľňovalo. We could touch him with respect. Mohli sme sa ho dotýkať s úctou. Touch can give security, can give respect, and help people discover who they are. Dotyk môže dať istotu, úctu a pomáha ľuďom objaviť, kým sú. Touch, unfortunately, has become in our society very sexualized. A na nešťastie v našej spoločnosti sa dotyk stáva veľmi sexuálnym. Yet touch is an important communication to reveal to people that we respect them and that they are important. Ale dotyk je veľmi dôležitý spôsob, ako môžeme druhým dať najavo, že si ich vážime a že sú pre nás dôležití. So when Jesus washes the feet of his disciples and touches their feet, takže keď Ježiš umýval nohy svojim učeníkom a dotýkal sa ich nôh, he's saying, you are important for me. Hovoril im, ste pre mňa dôležití. And I am there to help you to become transformed and to grow so that you can continue the mission that the Father has given me.
Som tu pre vás, aby som vám pomohol rásť, aby ste mohli pokračovať v objavovaní poslania, ktoré má pre vás Otec. Washing the feet is also forgiveness. A umývanie nôh je aj odpustením. We all need to be forgiven. My všetci potrebujeme, aby nám bolo odpustené. We have all hurt weaker people. My všetci sme zraňovali slabých ľudí. And we need to be forgiven by the poor. A musíme prijať odpustenie od chudobných. We need to be forgiven by those who are disabled. Musíme prijať odpustenie od tých, ktorí sú postihnutí. But Jesus is also teaching us as he washes our feet how to exercise authority. Ale keď nám Ježiš hovorí, že máme umývať nohy, učí nás tiež, ako užívať autoritu. We are there to lift people up. Sme tu na to, aby sme druhých pozdvihovali. Find confidence in themselves. Aby našli útechu v sebe samých. Help them discover who they are. Pomáhali im objavovať, kým sú. Discover a new inner freedom given to them by God. Aby objavili novú vnútornú slobodu darovanú im Bohom. And Jesus washing our feet A Ježiš umývajúci nohy nám is to revealing to us now where is God. Je, aby nám odhalil, kde je teraz Boh. God is not up in the sky. Boh nie je na nebesiach. God is present in the body of each one. Boh je prítomný v tele každého jedného z nás. That's why St. Paul says, do you not know that your body is the temple of the Spirit and that God is living within you? Preto sa aj Pavol pýta, a neviete, varí, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého a Duch Boží vo vás prebýva? Jesus is hidden in the little bread of the Eucharist. Ježiš sa skrýva v maličkom chlebíku Eucharistie. And he's hidden in the littleness of those who are broken and weak. A skrýva sa v malosti tých, ktorí sú slabí a zlomení. If we are here tonight, it's just to do what Jesus asked us. Ak sme tu dnes večer tak sme tu na to, aby sme robili to, čo nám Ježiš kázal robiť. Washing of the feet was a long tradition in the early church. Umývanie nôh bola dlhá tradícia v prvotnej cirkvi. For a certain number of reasons, it's fallen by the wayside. Ale z rôznych dôvodov to postupne ako tradícia upadalo. And this is how we are going to do it. A my to budeme robiť takto. The coordinator of the group Koordinátor skupiny will wash the 2 feet of the person on his or her right. umyje obidve nohy osobe, ktorá sedí po jeho pravici. And then dry them. A potom mu ich vysuší. To do it as Jesus would. Tak, a urobí to tak, ako by to urobil Ježiš. Having washed the feet, Keď sa umyjú nohy, he will kneel, and the person who had his feet or her feet washed will put their 2 hands on his or her head. potom si klakne pred toho človeka a ten, komu umýval nohy, vloží svoje ruky na jeho plecia alebo na jeho hlavu. It'll be a mutual prayer A bude to spoločná modlitba. as we pray for each other. Budú sa modliť jeden za druhého. Praying that we may understand the gospel message and the good news of Jesus. Modlitba za to, aby sme chápali posolstvo evanjelia, dobrú zvesť. Then when that is completed, the one who washed the feet will sit down, A keď sa toto skončí, ten, ktorý umýval nohy, si sadne and the one who had his or her feet washed will then wash the feet of the other person. a potom ten, ktorému boli umyté nohy, umyje nohy ďalšieho človeka, ktorý sedí vedľa neho. And so it will go round. A takto pôjde ďalej a ďalej v skupinke. If for some reason you do not want your feet washed, Ak z nejakého dôvodu nechcete, aby sa vám umývali nohy, you can let your hands be washed. môžete si nechať umyť svoje ruky. All we're trying to do is to symbolize that we want to serve each other, and that is the vision of Jesus. Chceme tým iba symbolicky vyjadriť, že si chceme slúžiť navzájom a toto je aj vízia Ježišova. Obviously, what we're doing is a symbolic act.
Samozrejme, to, čo robíme, je symbolický skutok. We are asking to follow Jesus along the road of humility. Sme požiadaní, aby sme kráčali spolu s Ježišom po ceste pokory. But symbolisms are important in the religion of Jesus. Ale v Ježišovom náboženstve sú symbolické veci veľmi dôležité. The bread, the water, the wine and the oils are symbols that are important. Chlieb, voda, víno a olej sú veľmi dôležité symboly. So as we wash each other's feet, a keď si navzájom umývame nohy, we do it in a prayerful way. Robíme to takým modlitebným spôsobom. Praying for each other. Modlíme sa za seba navzájom. Praying that people may understand the importance of people with disabilities. Modlíme sa za to, aby ľudia chápali dôležitosť ľudí s postihnutím. Praying that people with disabilities may discover their mission in the church. Modlíme sa, aby ľudia s postihnutím mohli objaviť svoje poslanie v cirkvi. So we do this in a spirit of prayer. Tak to budeme robiť v duchu modlitby. Ivana has explained that after we will say a prayer together. A Ivana už vysvetlila, že potom spoločne povieme modlitbu. But before starting to wash each other's feet, ale skôr, než začneme si navzájom umývať nohy, we're going to hear the text of the Gospel of John, budeme počuť text Jánovho evanjelia, which I have cited by heart. Ktoré som ja citoval z pamäti. But now we will hear it in its Slovakian translation. A teraz to budeme počuť v našom slovenskom preklade.